Mwiriwe. Tariki 12 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'oni mwaka na 2026. Homba ni homboka niko bamwe bavuga. Ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buri wese aragerageza kugaragaza imbaraga ndetse no kugerageza gufata gace akagakaba neza cyane ngo undi ataza kukamuvanamo. Iyi indangazi nimenya kurinda ibyo ihawe akamera nka wa mugabo wikoreye byabishashagirana ku mutwe maze bikona biti ngo twa gite y'umwambura agasigara aririmburwa abonye kandi n'uruhara barusharatuye. Ndavuga ngo ibikona byarusharatuye niko bigendekera uhagaze nabi ku mirongo y'imbere ku rugamba aririmba ko afite agace mu kandi kanya kagatakaza. FARDC wazalendo bararwanye barakotsoranisha imbunda zabo bangana na 23 muri KIPUPU nyuma y'uko 23 igaragaje neza ko ari nakorwaho ikonge kinja muri KIPUPU. Tariki 12 z'ukwezi kwa karindwi mbaza ngo byagenze gute, nimba ari kosa rikomeye cyane ryakozwe uyu munsi kuri front line niringiri twabonye. Reka tuvane hamaso. FARDC yakoze ikosa riremereye itazigena rimwe ngo yihanganira cyangwa se yibabarira ubwayo. FARDC ntabwo ifite ubushobozi bwo kurwana na 23 muri karere. Byagenze gute? Ariko izi mbunda za 23 ko ari 3 akazi zakoze. Wari wese akibyumva avuga ati wow, 23 nubwo wayita umutwe w'inyeshyamba ariko ufite igikoresho kandi bazi no kugikoresha abasore b'intare. Ndabura uko byagenze agace k'indani muri KIPUPU atangiye kwiterera ngo ntare. Byagenze gute? Ndaje mbikubwira. Sibyo gusa mu buryo bwatunguye benshi kandi bwagatangaza ubwo bwana Sergey Lavrov yari mu gihugu cy'Uburusiya, yari mu gihugu cy'Uburundi, avuye mu gihugu cy'Uburusiya n'Imisubanye n'amahanga w'igihugu cy'Uburusiya ubwo yasuraga Burundi. Yagaragaje ko burya ngo ya M23 tubone kurwana iri gukubita itababarira ngo ntago ari yo gusa ngo abanye-Ukraine buzuye muri iriya ntambara. Ukraine yabiri kugambanira Kongo, sibyo? Kuko mu minsi ishize twumvisha amakuru avuga ko hari abamwe mu basirikare batutse muri Ukraine bakora gicanshuro bakoresha indege za Babayanga drones. Izo Uburusiya bwaguze muri Ukraine. Izo Kongo yaguze muri Ukraine. None uyu munsi Lavrov Sergey ari Bujumbura yatangaje yuko FARDC ihanganye n'imbaraga suka muri Ukraine kurande rwaye 23. Uzi impamvu? Ngabo Uburusiya bigeze kugerageza kugira igitekerezo cyo gukorana na Kongo, Kongo irabishima. Abanzi ba Kongo, abanzi b'Uburusiya bari kwifasha cyane 23. Kubw'izero Ukraine izanaga ibikoresho muri 23 maze gakwita kuri Kongo. Ukraine irabihakanye ivuga ko ibyo ngibyo ari ibinyoma naho fasha bari guha 23. Umbaze amakuru kuyandi bikubwire. Uzi ko abantu bakurikira amakuru muri Kongo bakora wowe utarimo nukudakurikirana amagambo y'abanyapolitike. Nk'ubiri ijambo rya Lavrov yavuzemo iki gikorwa cya Ukraine muri Kongo ndari kubwira ndari kugezaho ndisemura mu Kinyarwanda ngenekeza mu Kinyarwanda ajya gusoza amagambo yavuze. Ziko benshi mushobora kuba mwacitse intege mutakibyumva. Yavuze ibintu bikomeye bishobora kuzana karere kagaturika kakamo iturika rihambaye. Gusa tuzaza kumenya neza ibyo birego ngo bishingiye kuki. Turabijyamo. Sibyo gusa iyi mubona ni drone yakozwe na Turkish Army. Bakoze drone yagatangaza Repubulika Iharanira Kongo bazizanye. FARDC komeje kwikungaza ibikoresho bamwe bayiseka bati uzana ibikoresho n'ubijyane ku mirongo y'imbere ku rugamba utinya ko 23 yabimena utinya ko byafatwa na 23 bigenda gute. N'abasirikari bamaze iminsi bagaragaza amashusho ndetse n'inyandiko bandikiye Supreme Leader cyangwa se umuyobozi w'ikirenga w'ingabo za Kongo ko ku mirongo y'imbere ku rugamba babayeho nabi badafite ibikwiriye byo gutuma batsinda iyi ntambara. Kubw'ivyo ko hakwiriye kubaho impinduka mu bizo bagenerwa ku rwego rudasanzwe hanyuma bigatera ikibazo cyuzuye cyangwa se ikibazo cyihariye kuri iki twakita imirongo y'imbere ku rugamba. Turagaruka kuri izi drone zazamwe muri Kongo. Umushinga wasizanye nuhe yagenze gute kugira ngo Turkiya ihe Kongo izi drone ni izo muhe bwoko urabimenya byose. Hanyuma sibyo gusa inkuru mbi ku Rwanda babuze inshuti yarwo yitwa inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Graham. Yari inshuti y'indani cyangwa se inshuti yo mu nteko ishinga amategeko Capitol muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Kongere ya Amerika. Akaba ari inshuti y'ingenzi cyane kuri Perezida Paul Kagame. Uyu musenateri urumaze igihe kinini cyane yapfuye ashaje. Yapfuye ryari byagenze gute tabigarukaho. Nimujyana none kuri Kongo naho ari indi nkuru mbi y'urupfu rw'inshuti yabo umwe mu babaye abayobozi b'imena muri Qatar. Ise wa Al-Thani nawe yitwa Al-Thani. Ndakugezaho ize ndetse nuko izi nkuru zikugira ingaruka muri diplomasi
byose turabigarukaho. Jewe ndi umuhungu wa Kamanzi w'Uruwande, ngo ikaze tugende ku musozi nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Negutinda makorosi maze ngo nkurambire dore nako ushaka kumenya ibyabaye muri CONG0 nanjye babyamvunye mbikusanya nkubwira izabaye nta ruhande na rumwe twirengagije ibyo rwatangaje. Reka duhere KIPUPU, agace k'ingenzi cyane, reka tubyitse ngirembo rigari rituruka Kivu y'Amajyepfo ryinjira mu ntara Maniema ndetse na Tanganyika Kalemi. Amakuru aremeza ko FARDC kuva ku itariki 10 yahanganye n'ibitero bikomeye cyane bya 23, ariko so byari bitangiye ahubwo na mbere yaho urugamba rwahereye muri Mikenge nubwo rwatumye abasirikare benshi b'Abarundi FARDC baca inyuma mu gisagara cya Bijombo bahita bakata bayerekeza muri Itombwe, masive Itombwe muri Mwenga, baramanuka bajya muri KIPUPU. Hano hari ishwa ebyiri. Ubundi gutsindwa ku mirongo imbere ku rugamba, yes, ni igihombo cyo gikomeye cyane ubutakaje, ariko abantu batekereza neza bitavuga bati none twakora iki kugira ngo nakandi gace gateganye nakangaka kataza gufatwa tukisanga mu gihombo gikomeye. Nicyo FARDC batekereje, baravuze bati twebwe turi muri Mikenge nitumanuka tukajya rw'isankuku ndetse na Pwezoro twese icyarimwe, hakabura amanuka bakajya muri Mwenga bakajya gufunga iranze ya KIPUPU. M23 iramanuka ifate Wangoye, ifate agace ka Musonjo, ifate Wisankuku, Mikenge iti hindukira ifate igice cyo muri Mwenga, inje KIPUPU idusange Maniema ndetse na Kalemi. Bati none adutekereza gutya, bafata abasikari babo brigade ebyiri bazinyuza mu cyerekezo cyo munsi gato ya Bijombo uri kwareba abazi muri karakarere, basa n'anyuza hakurya y'imisozi ya Gitavi abari amazi iminsi birukagiye 23, hanyuma basa nk'ababonye inzira ibamanura bwihuse bajya muri Mwenga bajya gufunga iriya nzira ya KIPUPU M23 itazayigarurira. Ntago ari ikintu cyoroshye, ushobora kumva ko wabaseka, ariko rero batekereje kure. Batema 23 nizi zafungire hano natwe tufungira hangaha, ahubwo tujye tugerageza kubazamuka cyangwa se kuzamuka twongeye kwisubiza bya bice, ariko batagize icyo bajya gufata nk'Itanganyika cyangwa se Maniema. Upanga abandi bapanga rero. M23 no ku rundi ruhande iravuga iti ntabwo uko twarwanye hano muri Gitavi ntabwo twarwanye hano muri Minembwe, ariko tuzarwana KIPUPU. Tuzi neza ko kugira KIPUPU ari uburyo bwiza cyane bwo gukomeza urugamba mu cyerekezo ushaka kwerekeramo. Ahanga twakoresha abakomanda bihariye. Urugamba rwemezwa yuko rwakoreshejwe Special Force ya 23 abasirikare 46 ari bo bagobye igitero gikomeye cyane mu biziciro bitatu berekeza KIPUPU. Bamwe baturutse mu nzira ituruka Gitavi, abandi batuka mu nzira iva muri Bijombo, abandi batuka mu gice cyaho hepfo gato ya Kasika ni Mwenga, bamanuka umujyi umwe berekeza KIPUPU ngo pa. Batangiye kurasana bikomeye cyane na FARDC na Azalendo n'Abarundi bari bahari, ariko barushwa controle n'imbunda eshatu za rutura za M23. Buri cyiciro cyose cyazanye mbunda zabo zizwi nka zamure za ibisasu bya muzinga zateretswe ku dusozi duhengamiye KIPUPU, maze zijya zisuka ibisasu kuri position za FARDC. FARDC yahisemo gutangira gukoresha nayo uburyo bukomeye bwo kohereza ibisasu za RPG, ariko M23 kuko batari baje ari benshi byagoye cyane FARDC kumenya aho irarasa, bari bake kandi matsinda mato ya guerrillas, kandi bafite imbunda bagimwe ziriho za silencer nyine za mbunda za sakuza. Abasirikari ba FARDC bagiye kumva bumva abandi babagezemo kare. Icyahise kiba rero nta kindi kibuno mpamaguru, TikTok pickpack barirukanka agace baragasiga. Gusa none tariki 12 z'ukwezi kwa karindwi inkuru yahise yahindutse. M23 yabyutse kare kare izi kibintu ari amahoro KIPUPU ayifite. Gusa batungurwa n'ibisasu ku isa 11 byaturukaga mu cyerekezo FARDC yahungemo, izana none imbaraga nyinshi cyane ishaka kuyisubiza KIPUPU. Bivuga ko barashe ibisasu bigera kuri 4. M23 abasore bayo bahita bakora mu mvuto. Dore ikosa FARDC ngo yakoze, ndetse amwe bavuga bati ibi ngibi byahise bigaragaza neza ko FARDC ati abantu bavuga ko bazarwana na M23 muri kano karere muri make kuri position ya KIPUPU ngo yibwire ko bazahisubiza bizagorana cyane, kitse nibazana indi strategy cyangwa se abandi basirikare.
amakuru yemeza ko FARDC yaje maze gatangira kurasa ariko ikarasa mu cyerekezo kimwe mu gihe hari izindi nzira cyo guhita zigeraho zinyuze nanone ruguru gato ya Kipupu unyuze mu gice cy'Uburasirazuba ubwerekereza mu gice kigana Fizi abandi bahita banyura ruguru gato ya usanga nko gufata imihanda ya Kamitunga bakaza bashaka guhita bakubita Kipupu uko nako byagenze mu gihe FARDC yerekeye mu gace kamwe gusa bahise baturuka mu zindi nguni bahita bayitangatanga FARDC bayirashe isubira inyuma idakoza amaguru hasi. Iyo video mubona mu ruhande rw'ibumoso ni abasirikari ba M23 bagunuka neza kuri ya huriro ry'imihanda yo muri Kipupu. Nimba muzi neza iyo misozi murabona kuri agashyamba kari hariya imbere niho wa muhanda unyuze simazi. Uwo muhanda cyangwa se n'iryo huriro ry'imihanda riri. M23 twirwaneho bagiye bashinga amatako bati rebel. Abahoye byarangiye. None imeze gute? Intare zageze Kipupu. Ikigo cy'ubuyobozi cyangwa ngaho cyahise gihabwa izina ry'intare n'ubundi. Bati ni intare community y'intare cyangwa se ibiro by'intare. Abasikari ba FARDC wazalendo FDLR n'abacancuro ngo bari basubiye muri kagace ka Kipupu nyuma y'intambara yabereye Mikenge ku ya mbere Nyakanga bakunze kuva ku wa mbere nimugoroba banyura mu misozi miremire yo hagati ya Itombwe mu gace ka Mwenga mbere yo kugera ku nkombe z'icyaga cya Tanganyika kugira ngo bahure baturuka Kalemi aho nyine bagomba kujya kuguma kuko agace bari barimo nyine barangije kukamburwa sana bari gufungurira amarembo y'imvetwe kwirikiraza ikalemi. Nyuma yo gufata Kipupu ingabo za FCM twirwaneho zafunguye inzira zigana Ikambare muri Maniema ndetse na Kalemi mu ntara ya Tanganyika. Ibi ubyise utuntu tworoshye waba utazi igitwiga intambara. Amahirwe yose ku rugamba ni zahabu ibibonetse. Amahirwe yose mu nzira umwanzi avuyemo abara amahirwe yo kugera aho ashinze amatako. Bivuze ngo ahangaha ushobora kutavuga uti wenda hari ibintu byinshi byatakaye bya FARDC ibikoresho se abasikari benshi ariko nureba neza izi nzira ebyiri Kabambare ndetse na Kalemi ni ibice biri strategique kuko ni mu zindi ntara uvuye muri Kivu y'Amajyepfo kandi uko M23 ikomeza kwa avance ijya mu zindi ntara bivuze neza yuko iyo iri kugera ku cyo yashakaga iri kugera ku ntego mu gihe abandi bo bari kugenda batakaza icy'ingenzi cyane kandi bikagenda bihindura uko imiterere y'urugamba imeze. Dukomeje igiye inkuru zo reka duse nk'ababirekeye ahangaha ariko icyo tuzi nge nawe nuko nimba M23 igeze ku marembo nk'aya ngaya kimwe cyo FARDC irazana imbaraga z'umurengera zimwenda na za drone tugiye kuvugaho baze barase 23 kuri izo position bayisubiza inyuma cyangwa se M23 irabatanga ihiti bagabaho igitero icyo tutangiye kubyumve muri Maniema ndetse na Tanganyika. So range war intambara yagutse. Iyi ndege ni drone bivuga ko ziri mu bwoko bwa Heorhii akenshi zakozwe n'igihugu cya Turukiya CONG0 yazanye ngo zikoreshwe cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba ziyongera kuri stage 4 zakozwe n'Abashinwa ziyongera kuri Heorhii 2 TB2 zakozwe n'Abaturukiya nanone ebyiri bazanye ziyongera nanone kuri Winglung 2 zakozwe n'Abashinwa ziri muri Kongo ari 6 akizo zose mvuze Heorhii Winglung stage 4 zigaye ibitero gake cyane muri iyi minsi keretse minsi mike mbere yuko M23 isura muri Minembwe no bagabaga ibitero ariko muri kino gihe ntabwo tucyumva indege za drone za FARDC zigaye ibitero bamwe batari kohereza ibyo Washington ivuga abandi bati byarabacanze reka twirebere kuri izi drone zindi zaje. Ingabo za FARDC zakiriye indege 3 zitagira aplote zo mu bwoko bwa Mega Fighter zo muri Turukiya. Izi ni indege za Heorhii akenshi zishobora gutwara imizigo itangaje harimo ibisasu byo mu bwoko bwa bombe ndetse ibisasu by'ubuhanga za misile mu bikorwa zo kugaba ibitero ku butaka mu buryo bunonosoye. Muri make ni zimwe muri za drone zikorera bitangaje zikorera ibisasu biremereye kandi zikaba zakora akazi ku rwego ruremereye cyane. Muri make ni drone zidapfa kwisukirwa n'uwari we wese, ni drone twakita ngo drone za kigabo ku mirongo y'imbere ku rugamba kandi drone zishoboye zishobora gukora akazi neza cyane ishobora kuzana impinduka kuri tea. Muri make ufite izi drone hari ikorwa byinshi wakora uri umuhanga kuzikoresha. Iyi ndege idafite umudereva irakora cyane, ifite ahantu 9 munsi y'amababa yayo ashobora gushyirwa ibisasu bishobora gupima ibiro 1050 by'ibisasu birimo ibisasu biyobowe cyangwa se bizwi nka grid bombs ndetse nabyo biyobowe n'imirasire lasers
ibisasu bito byo kurasa ku bwato ndetse n'ibisasu biva mu kirere bijya mu kirere icyo twita air to air missiles bya misile birasa mu kirere. Muri make iyi drone yahangana n'indi drone, yahangana n'indege y'indwanyi, yahangana n'indi missile. Muri make iyi drone yakoreshwa nka fighter jets, fighter drone cyangwa combat drone, drone igaba igitero, surveillance drone ikora ubutasi, ndetse na air defense igakora n'uburyo bwo kurinda ikirere, ihangana n'izindi drone, indege cyangwa se missile. Guhangana n'ibyo bikorwa bizingenzi cyane mu kirere, izi drone zishyirwaho ibyo bisasu byose bikwiriye. Muri make urumva ko ni drone zidatandukanye na za Sukhoi, ni drone neza neza zifite imiterere y'indege z'intambara, fighter jets zigendamo abapiloti. Ikagikora mu buhanga ritangaje riyemerera kugera mu kirere cya kure, hanyuma kandi nanone no gukora akazi neza, ahitanga amashusho anonose cyane mu bwoko bwa HD. Ikindi kandi ifite uburyo bwa kureba nijoro, indeba nijoro, night vision, ku buryo amasaha yose yakora akazi kayo idatangiriwe n'umwiza cyangwa se umwijima, igihe cyose yakoreshwa kandi bigatanga umusaruro nk'uko abayizi babisobanura cyangwa se abayikoze ubwayo bayivuga. Hama ugomba kumenya ko fakadahise kuzanirwa drone ngo kamera zayo ari zimwe mu zo babonye z'ingenzi cyane, zifite amaso y'ikoranabuhanga agezweho, mudasobwa ebyiri z'ubuhanga bwo gukorana AI, radar igezweho, kandi ishobora no kugenzurwa kuri hakoreshejwe satellite ya Satcom kugira ngo ikore ingendo ndende cyane. Muri make ikoreshwa mu kugenzurwa kwayo hakoreshwa satellite ku buryo ishobora kugenzurirwa mu kirere cya kure kandi bigatanga umusaruro cyane cyane ku bayikoresha, ibyongera kuyemerera kuba imwe muri drones z'ingenzi cyangwa se imwe mu bikoresho bya gisirikare byo ku rugamba muri kino gihe kuri Congo z'ingenzi cyane. Akabazo nyine twakibaza ni kamwe, hari icyo zizatanga ku mirongo y'imbere ku rugamba, zazana impinduka mu bijyanye n'imirwanire, zazana impinduka mu bijyanye no gutsindwa batsinde. Drone za Turukiya zitegeho byinshi muri Congo muri kino gihe cy'urugamba. Misi niza bitubwira bakizana search kandi ko tuzi ko ibintu bigiye guhita birangira, niko benshi bavugaga ngo izi drone mugiye kuzibona, ndetse cyo kuri mu bantu bavugaga bati Congo izanye muhanyi, bazana w'ingirungu kabiri bati noneho karabaye, bazana Bertale bati none ishyano riraguye, none Akinshi cyangwa se Mega twitegeho ibidasanzwe kurusha izo zose. Let we wait for, twitegereza. Yitwa Sergey Lavrov, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'Uburusiya, ati sha mwebwe bakongomani ntabwo muzi ibyo muhanganye nabyo, muhanganye n'abasirikari ba Ukraine nibo bari gufasha M23 kugaba ibitero, mwe muri aho ngaho mutumbitse amatama mwigwa kuri Rwanda na M23 yoroshye, mu kurwana n'igisirikare gikomeye, mu kurwana n'igisirikare kimaze iminsi mu ntambara kizobere cyane cyane mu by'urugamba. Ukraine iri inyuma ya M23, Ukraine inyuma ya M23. Ni Sergey Lavrov wavuze amagambo, gusa Ukraine irabihakanye. Dore ko Ukraine ihakanye mbere yuko uza kumva neza amagambo ya Lavrov, nyihangana rero duhera. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Ukraine yitwa Heorhii Tykhyi kwa Gatandatu tariki 11 Nyakanga 2026 yanze ibirego byatanzwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergey Lavrov mu ruzinduko rw'akazi i Bujumbura mu Burundi. Lavrov yavuze ko Ukraine iri mu bashyigikiye inyeshyamba Z23 zigenzura uduce twinshi tw'ubutaka mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mu butumwa bwashyizwe ku rubuga rwe rwa X busangizwa itangazamakuru na ambasade ya Ukraine muri Congo, uyu muyobozi wa Ukraine yavuze ko aya magambo ari amakuru atariyo ya Kremlin cyangwa se ari manipulation k'ibyurari, kandi yemeza ko nta bimenyetso bifatika Lavrov ashingiraho. Nk'uko bivuga, igihugu cye ntigishyigikiye inyeshyamba za M23. Uretse dutindeho gatoya, uribuka ko Ukraine na Congo basa n'abishyize hamwe bavuga ko bose batewe n'abatutsi mu burasirazuba, kandi bose baterwa ngo kubw'impamvu zitarizo. Ndetse Perezida Tshisekedi Chilombo ku giti cye yasabye Ukraine kuba bajya babasangiza bimwe mu bikoresho by'imisigarira Ukraine yabisigarije kugira ngo nabo bikoreshe ku rugamba bafite mu burasirazuba bwa Congo, cyane cyane ku rugamba nyine bahanganyemo na M23. Urabyibutse. Ndetse mu bishize yavuzwe ko Congo yagiye kugura muri Ukraine drone zakozwe na Ukraine zo mu bwoko bwa Babayanga. Drone zikora akazi karemereye cyane, zigaba ibitero mu duce dutandukanye, kandi zikorera ibisasu biremereye ku rwego bishobora kurimbura agace ku rwego rudasanzwe. Aha rero
benshi batangiye kuvuga bati none Ukraine na Congo bagiye gukorana. Hanyuma nibyagarukira ngaho ubwo bitangazwa yuko Congo yanazanye bamwe mu basirikari experts bo muri Ukraine, abanyarukiya bo kuzofasha abasikari ba Congo ugaba ibitero bakoresheje za drone za babayanga. Gusa ariko kuba bavuga bari kuza muri Congo cyane cyane mu gice cy'uburasirazuba bwa Congo, muri Majyepfo, muri Minembwe, Fizi, bazaga ibintu bitwa ngo Black Snakes, byaje kugaragara neza cyane ko harimo kunyuranya mu makuru yatangwaga kuri drone. Nigeze kukubwira ko hari amakuru yabaye Black Snakes atariyo, birangiye baguye mu mutego bagwa mu kamashu ka 823 barabarasa ku rwego rutangaje. Ku makuru bakiriye aturutse ku ikoreshwa rya drone ngo z'ubutasi izowe n'abanga biteka ko ari bari bazanye imikoreshereze ya babayanga muri Ukraine. Bamwe byita ko ari ikosa ryabaye nyine rya technique ari tutoroshye. Ariko Lavrov atangarije amagambo yo kuvuga ko Ukraine iri nyuma ya M23, vuga ko byabaga kuri target cyangwa se byabaga bwa gahunda bafitanye na M23. Batukomeze twumva. Heorhii Tykhyi yagize ati ibirego bya Lavrov bivuga ko Ukraine ishyigikiye M23 muri Estazo bwa Congo na makuru atariyo ya Kremlin kandi nta shingira bifite. Turahakana kandi turamagana ku mugaragaro ibi birego. Nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Ukraine, Kiev ntabwo ishaka kwivanga mu makimbirane yo muri Afrika, ariko yashinje Moscow gukora politiki yo kwivanga ku mugabane. Heorhii Tykhyi yanenze Uburusiya kubera kwerekana ko abandi bari imikorwa bibi bo bakavuga ko bari kwita kuri Afrika, mbese bakerekana nk'abacunguzi ba Afrika. Ukraine ngo ntivanga mu makimbirane yo muri Afrika, urundi ruhande Uburusiya ngo burabikora, niko uyu mugabo yavuze. Uhinwara imitwe inyuranye, imitwe yafatiwe ibihano bugateza umutekano muke kandi bugashyigikira igisirikari ngo gikorere mu baturage, barivanga mu ntambara zo muri Afrika kandi bararwana no muri Ukraine. Moscow ishinja abandi ibyikora ubwayo, nta gishya bakongera. Ngo uyu mugabo uvugira ububanyi n'amahanga bwa Ukraine yatangaje avuga ko amagambo Lavrov yavuze ahubwo ngari wagagombye kubura kuyabazwa. Nubwo bishoka cyane cyane kirata ngo Uburusiya ari bufasha M23, kuko ngo nakamenyero k'Abarusiya bafasha imitwe yitwara gisirikare muri kano karere muri Afrika muri rusange. Ubwibyo ngo Uburusiya bugushinja Ukraine ibyo ubwabo bakora. Gusura urugamba rugitangira hagati ya M23 na Congo, yavuga ko Congo ishaka gukorana cyane n'Uburusiya, ndetse bamwe muhaye Congo inama zo kubaka igisirikare. Abarusiya babaye kurambye rw'imbere, icyo gihe banijeza Congo ko niba ngombwa akajya gutana mitwe n'igihugu cy'u Rwanda bazabafasha muri iyo ntambara. Amagambo yavugiwe icyo gihe ku ruhando mpuzamahanga, ndetse igihe inama yateranaga umuryango w'abibumbye mu bashinzwe umutekano ku isi. Uburusiya bwongeye gusubiramo yuko Congo kugira ngo izakemura amakimbirane ifite, izarinda ubusugire bwayo, bizayisaba kugira igisirikare gihagaze neza, itinjiriwe kandi cy'abanyamwuga, apana nabo ngo Abarusiya babona bitwara igisirikare katari abasirikare. Ibyo rero bikashingirwa none bivuga yuko Uburusiya na Congo baba barakoranaga cyangwa se banagikorana mu ibanga rikomeye. Ikindi kandi ko Lavrov yageze mu gihugu cy'u Burundi gusura Ndayishimiye, ngo nikiragaragaza neza cyane ko n'ubundi Burundi bukiri pro Russia kuruta kuba ku ruhande rwa Occident. Ubwo reka bivuga yuko n'ubundi gasita Congo n'u Burundi bakorera hamwe, amakuru Abarusiya baha ngo bashobora kuyizera hejuru ya 90%. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Ukraine yongeye kugira ati intego y'Uburusiya irasobanutse: guhungabanya ibikorwa by'ubuhuza by'Abanyafurika mu karere k'ibiyaga bigari no kuyobya ibitekerezo ku bikorwa nyabyo byangiza kandi bikabangamira inzira y'amahoro. Ibi bibaho kuko nubwo amasezerano ya Washington n'inama zisuzuma ibikorwa zagiye zikurikirana, umutekano n'ubutabazi muri Estazo bwa Congo bigikomeje kugabanuka. Hari kandi ibibazo hagati ya Kinshasa na Kigali, buri ruhande rusobanura ingingo z'amasezerano ya Washington mu buryo bwarwo, bigatuma ishyirwa mu bikorwa ryayo rigorana, kandi nyuma y'umwaka umwe asinywe ku rwego rwa Minisitiri nta cyaratanga. Mu gihe Congo ibwanga ingabo z'u Rwanda zigomba kubanza zava ku butaka bwa Congo, Rwanda ruvuga yuko kugira ngo ruvane imbazi ubwirinzi zarwo, urwo ruvuga ko ziri ku mipaka, ariko Congo igomba kubanza yatsinda FDLR cyangwa se yaca intege FDLR ku buryo FDLR itaba igiteye ikibazo igihugu cy'u Rwanda. Ibyo nabyo bikaba ari bimwe benshi bavuga yuko biri gutuma
uko guhabana mu myumvire kw'ibishobora gukorerwa muri Congo, gukorerwa muri Burasirazuba bwa Congo biherwaho bigatuma amahoro ataboneka, ndetse n'amasezerano ya Washington ntashyirwe mu bikorwa uko bikwiriye. Ibyo ari nabyo kandi byongera kugaragaza neza icyo Congo iri kubura. Hanyuma ni nako bimeze ku masezerano cyangwa se ku nzira ya Doha iyobowe na leta ya Qatar, nubwo habayeho ibiganiro byinshi Kinshasa n'inyeshyamba za Congo zitwa M23 bakoresheje n'u Rwanda zacyanganye n'ibitero bikomeye cyane, nubwo ibiganiro bikomeje kuba bibera muri Swiss, ariko umusaruro wazo usa nkaho ari hafi ya ntawo. Umwanya kundi basa naho bakomeza guhangana, ibitero ntibyigeze bihagarara, ndetse uko bigaragara nuko n'ubundi intambara ishobora kuba mbi cyane kurenza uko byari bimeze. Twumva amagambo ya Sergey Lavrov avuga kuri bino bitero bikorwa mu Burasirazuba bwa Congo n'uruhare rwa Ukraine kubwe, n'icyo abona ko Ukraine iri gukorera inyuma ya M23. Congo ikibwira ko irwana na M23 gusa, ubona itazi ko irwana n'igihugu cya Ukraine cyaje gufasha M23. Lavrov Sergey ati, banyakubahwa, mbere ya byose ndashimira ubuyobozi bw'u Burundi kubera kutwakira neza twe nge n'intumwa zacu, bafite ubushobozi bwo kwakira abashyitsi neza cyane bifite icyo bisobanuye. Gusa nk'uko mugenzi wanjye akaba n'inshuti yanjye yabivuze, twagize inama nziza na perezida w'u Burundi Bwana Ndayishimiye. Muri iki gihe twagize isuzuma rusange ku bufatanye bwacu byatangiye kera cyane, kandi ubufatanye bumaze igihe gikomeye, igihe kinini. Iri ni ishingiro ryiza kuri ukongera imikoranire muri rusange. Uyu munsi twareze ibikorwa byacu hibandwa ku nshingano duhuriyeho mu nama twagiranye hagati y'Uburusiya n'u Burundi hari mu mwaka wa 2023. Icyo gihe twari turi i St Petersburg mu nama yahuzaga Uburusiya na Afurika, kandi nyuma yo kugira isuzuma twemeje ko ibintu byariye twabigezeho, twateye intambwe ishimishije. Tugomba kwita ku bintu byariye rero, bigomba kwibanda cyane cyane ku kwagura ubufatanye, gushimangira ubucuruzi n'ubukungu, ndetse no gushora imari. Twaganiye kandi kuri byose imishinga myinshi yihariye. Amasosiyete yo mu Burusiya yiteguye gukorana n'u Burundi cyane cyane mu rwego rw'ingufu z'amashanyarazi n'ingufu za nucleaire. Kugera kuri izi ngufu za nucleaire bisaba abakozi babizobereye. Inshuti zacu rero bashishikajwe no gukoresha uruganda ruto rwa nucleaire rutanga amashanyarazi. Turahari. Rosatom y'Abarusiya yamaze gusinya amasezerano yayo, inyandiko y'ibanze na bagenzi bacu, ari nazo bigize ishingiro ry'iyi mikoranire. Yego, kandi ni byiza cyane kwishimira iterambere rigaragara muri iki gihe. Mu myaka ya vuba hanga ubufatanye mu rwego rw'ubutabazi cyane mu buvuzi, kurwanya indwara zandura ziteje akaga bwaragaragaye. Inzobere zacu zikorera hano mu Burundi, hari ikigo gihuriweho hano, kandi ni ikihe? Ndizera ko bigira uruhare ahubwo mu kugenzura indwara zitera ibyorezo, umutekano w'ubuzima w'abaturage b'Abarundi mu gihugu ndetse no mu karere muri rusange. Twanavuze kandi ku mikoranire inyuze mu mirimo hagati yacu bijyanye n'ikigo cyo gukumira no gutabara mu gihe cy'ibiza gikorera no mu Burundi. Ahantu runaka bizaba kandi umusanzu mu gushimangira ufatanye mu gihe tuzagikomeje, kandi inyungu zizongera zigaragare n'ubuhahirane mu burezi n'ahandi. Turimo gusaba kandi n'inshuti zacu kongera umubare wa buruse ku Barundi hano bakajya kwiga mu Burusiya. Kandi mu gihe cy'imishyikirano ku rwego twakomeje inama ya Minisitiri ngana na Minisitiri n'amahanga, nk'uko twe twabikoze mu kuboza i Cairo igihe twageraga nanone ihuriro ry'ubufatanye na Afurika. Twari twemeranije gukomeza inama zacu, ibiganiro zacu, mu gihe twavuga ko dushaka ko bazadusura hari i Moscow. Bwana Bizimana yaradusuye rero, ndizera ko yahisemo kuvugana natwe cyane. Ku rwego rero mpuzamahanga dufite ibitekerezo bisa kuri iki kibazo gihari, ibibazo by'ingenzi cyane cyane. Turimo kugira ngo dufashe cyane cyane ko demokarasi ijya mbere, ku buryo buri gihugu cyose kigendera ku mategeko y'umuryango w'abibumbye, atari mu buryo bihitiyemo, ahubwo mu buryo bugenwa. Mbere ya byose hagomba kumvwa ko ubutegetsi bugomba kubahwa kandi ntibivange mu bibazo by'imbere mu bihugu. Turashimangira akamaro k'inyungu gukorana na Afurika mu bijyanye no guharanira amahoro n'umutekano. Afurika ifite umwanya uhuriweho
bya bigaragara mu nyandiko zanjye nazo kuba kandi dushyigikira umwanya wo kuba Afurika yagira ubunyamuryango mu gashami gashinzwe umutekano ku isi. Tubona ko ari ingenzi cyane kandi igihe kirakeze kugira ngo amakosa akosorwa ibihugu bya Afurika rwose byitabweho nk'ibindi, nabyo bigira uruhare cyane cyane mu guharanira ko amahoro aboneka, bakagira abahagarariye mu kanama gashinzwe umutekano ku isi nk'uko bimeze rero n'amajyepfo ya Aziya n'Latin America bagomba kuzanwa. Twemera byimaze ko uburengerazuba bw'isi budashobora gusa aribwo kuyobora iyi mu umutekano ku isi. Bimaze kuba ingenzi, biranagaragara cyane ibimenyetso zose muri iyi ngingo. Turashimira inshuti zacu z'Abarundi ndetse ubufatanyabikorwa bwacu mu muryango w'abibumbye. Nanone buri gihe dushyigikira umwanya w'Uburundi mu nama njyanama y'umutekano no mu nama yaguye no mu zindi nzego. Twemeranije gufatanya nanone no gukomeza urwego rw'umuryango w'abibumbye ku isi. Dukurikije umwanya wa perezida uriho ubu mu Burundi, twagatinye ku muryango w'ubumwe bwa Afurika ko ushobora kugirana umubano mwiza mu bijyanye no kwishyira ukizana kw'Abanyafurika no gusubukura gahunda y'inama z'uri hagati y'Uburusiya ndetse n'ubumwe bwa Afurika. Tuzakomeza gukora ibi ngibi. Birumvikana ko rero iyo tuvuze kuri Afurika tugomba kwitanga cyane ku ngingo ijyanye n'amakimbirane ndetse n'ibibazo by'amakimbirane aba ku mugabane wa Afurika. Yewe nubwo Uburundi buri gufasha diplomasi ya Congo mu burasirazuba ndetse yewe no mu karere ka BRICS barahari, mu karere k'ibiyaga bigari, dufite icyo duhuriyeho ni igitekerezo cy'uko ibibazo bya Afurika bigomba gukemurwa n'Abanyafurika ubwabo. Ibi nanone bivugwa neza uyu munsi na perezida w'u Burundi. Twebwe rero dusangiye iyi ngingo. Twizera ko kugera ku mbaraga ziturutse hanze ngo zikemure ibibazo byanyu birakomeye cyane kandi bishobora kuzana ahubwo ibi bibazo zo kurusha kuzana ibisubizo. Twabaha ingero zimwe na zimwe zo kwivanga gukabije ku bibazo byo muri Afurika, kwitegereza ibya Afurika. Mumare kandi turebera hamwe ibibaira muri Afurika, muri Repubulika ya Congo, guverinoma yemeye ya Repubulika ya Congo ishyigikiwe n'u Burundi irimo guhangana n'ibitero bikomeye cyangwa se urugomo baterwa na M23 ifashwa n'abanyamahanga harimo n'abanya-Ukraine. Turabizi rwose, inshuti zacu nazo zirabizi. Kandi muri rusange hari abanyakirone benshi cyane, umubare munini w'amakimbirane muri Afurika bagerageza kuyivangamo, baza guhangana na za leta zihari kugira ngo bashyire ubutegetsi bwemewe n'amategeko bwabo, kugira ngo kuri iyo ngingo bigaragaze n'abantu bashakira icyiza Afurika. Icyo cyo cyose nuko babikora kuzanira ibibazo gusa ibihugu by'inshuti z'Uburusiya, nta kindi kibatera. Bakoreshwa kugira ngo babangamire Abarusiya. Birumvikana ko twaganiriye ku byerekeye Ukraine, nziye twamenyesha inshuti zacu ibishya iterambere rikomeje kubera muri kara karere. Ibyo Perezida Putin yagiye abikora kenshi agasobanura ibihari, byanashyizwe mu magambo ye ndetse muri misebanye n'amahanga mu mwaka wa 2024 yangiye kugarukaho. Rero twe tukumwe n'u Burundi cyane cyane katubashimira Abarundi kubera gusobanukirwa impamvu nyamukuru y'iki kibazo ndetse n'umwanya Burundi bahagararaho umuryango w'abibumbye bakamagana ibyemezo byafatiwe Uburusiya. Ibyo bibazo byazamuwe n'abafatanyabikorwa ba Ukraine ndetse n'ubutegetsi bwa Kiev bwabo. Birumvikana nk'uko bizavuzwe gusa twaganiriye ku bijyanye no kwitegura icyiciro cya gatatu cy'inama y'abakuru b'ibihugu b'Afurika bazaganira n'Uburusiya. Rero nk'umuyobozi uhagarariye Afurika Zunze Ubumwe twamutumiye, inyandiko riri gutegurwa neza kandi turimo kwagura ubufatanye bukomeye cyane umubano wacu hagati yacu na Afurika, haba mu rwego rw'ubukungu, ishoramari, ikoranabuhanga, ubwenge bw'ubukorano, ingufu za kirimbuzi, ubuhinzi, n'izindi ngufu. Byose twabiganiriye kandi tuzongera tubiganireho. Iyo tegura gahunda rero ibikorwa biyobowe n'umuryango wa Afurika Zunze Ubumwe. Reka twizere ko neza ko hari ingamba 20 zizatabwaho zatwize mu mwaka wa 2033, aho intego izaza ari uko Afurika igomba kuzikemura ibibazo byayo kandi bigashyigikirwa muri ubwo buryo. Ayo n'amagambo ya Sergey Lavrov yavugiye mu Burundi ndetse agashinja Ukraine kwibasira Congo
bafasha M23. Really? Ha! Rwa rugamba ruracyahari. Inkuru mbi ku Rwanda kubwo kubura inshuti yarwo nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Lindsey Graham, umwe mu basenateri b'aba Repubulika bakomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba n'inshuti ikomeye y'u Rwanda, yapfuye afite imyaka 71 azize uburwayi bwaje butunguranye kandi bwamufashe igihe gito nkuko byatangajwe n'ibiroze. Muri make ntabwo yigeze arwanira mu bitaro ngarembe, ahubwo byabaye uburwayi bw'ikubaga hoops ahita apfa. Graham yaramaze igihe kirekire ahagarariye leta ya South Carolina mu nteko ishinga amategeko ya Amerika Senate, muri Senate. Kuva mu mwaka wa 2023 yarazwi cyane mu bya politiki by'umwihariko kujyanye n'umutekano, politiki mpuzamahanga ndetse n'imikoranire hagati y'impande zitandukanye. Yari kandi umwe mu nshuti zikomeye cyane z'u Rwanda mu nteko ishinga amategeko. Mu gihe cyose yamaze muri politiki yakomeje kwishyikira umubano mwiza hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda, anashyigikira gahunda zigamije guteza imbere umutekano n'iterambere ry'igihugu. Ikindi ni umwe mu bantu bahamaganye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubw'ibihano bafatiraga u Rwanda, ndetse rimwe na rimwe byanavuzwe ko yigeze kuvugana n'u Rwanda ku bijyanye no gusaba ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihagarika ibihano ku gihugu cy'u Rwanda. Graham numva ko yari umuntu w'ingenzi cyane no ku gihugu cy'u Rwanda. Kubura umuntu nk'uyu nguyu ntabwo wabyita akantu koroshye. Burya muri bihu gihugu kujyamo umuntu kuvuga ibigwi akakuvuga neza akakuvugira ni ikintu cyiza, utiteye kuri iki cyangwa se kiriya, nawe ubwo udafite abantu bakuvuga neza so umeze neza naho ngaho utuye. Rero Graham reka tuvuge ngo umuryango we bihangana. Hanyuma ariko no kuri Congo ntabwo bimeze neza, usibye kuri Congo gusa, ahubwo n'ibindi bihugu byose by'inshuti za Qatar. Perezida wa Repubulika ya Congo Tshisekedi Tshilombo yamenye ababaye cyane urupfu rwa mbaye kuri kino kimwe tariki 14 Nyakanga rw'Umwamikazi Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani, akaba ari Sheikh wa Qatar, yapfiriye afite imyaka 74. Mu izina rya guverinoma n'abaturage ba Congo, umukuru w'igihugu ngarahumuriza byimazeyo kandi bivuye ku mutima nyakubahwa Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani Emir wa Qatar ndetse n'umuryango w'ibwami n'abaturage bose ba Qatar kubwo kubura se. Nyakubahwa Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani yamenyekanye cyane kubera ubwenge bwe bukomeye, cyerekezo cye cyo guhindura ibintu n'ubuyobozi bwe budasanzwe byagize uruhare runini mu iterambere, icyubahiro no kuvugurura Qatar. Kubera imbaraga ze, Qatar yanabaye umwe mu bantu bagira imbaraga zikomeye mu guhuza mu buryo bwa diplomasi ibihugu bitandukanye, ndetse ubwo na Congo n'u Rwanda, Congo na 23. Muri bihe baje kandi Perezida wa Congo arasaba abaturage ba Congo gutekereza ku bw'uyu muyobozi w'icyubahiro no kwishyira hamwe n'aba Qatar binyuze mu isengesho n'umuryango w'ibwami ndetse n'abaturage ba Qatar muri iki gihe cy'amakuba cyo kubura Al-Thani Khalifa. Ubwo ni se wa Bwana bin Al-Thani nanone uri ubu n'ubutegetsi nka Emir wa Qatar. Reka twikira ngaha andi makuru n'amasaha ari imbere. Gubwe neza, amahoro.